Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Kada neko udari na baku praseta, to nikada ne završi jednostavno. Tako je ovoga puta iz pozadine na njega udarila Anja Bla. Čim se nešto takvo desi, poznato je da baka prase izvlači i one najsitnije detalje kako bi odnio pobjedu u svakom segmentu rasprave. Zbog toga je u svom posljednjem streamu brutalno prokomentarisao Anju i finansijsko stanje koje se veže za nju. Pričao je o tome koliko je on uticao na nju i njen današnji ugled koji posjeduje. A šta je tačno rekao, poslušajte u nastavku. Ono što ovi isfrustrirani debili, ove ribe i ovi idioti sa TikToka moraju da skapiraju jednu stvar. Ja sam nju napravio, ona je nula bez mene, ja sam nju finansirao, nije njen tata, ona nema para koliko se priča, kao, jer sam ja sam njoj davao reklamu, ja sam pričao svima, ma ne ljudi, Anja Bla bez mene ima para, ona dolazi iz bogate, koje pare bre ima? Čale ima neku lovu, nešto prosečno, buraz, možda malo iznad proseka i to je to. Čale joj ništa nije dao, nije finansirao ništa, ić nula, buraz. Sve tatica finansirao, buraz, razumeš? Ali ja sam hteo da bi ljudi nju podržavali, voleli, da bi imali bolje mišljenje njoj. Ja sam pričao da ona sama bi imala love i bez mene. Važni, buraz, ko je to pričao, buraz? Koju bi lovu imala bez mene, buraz? Dok baka prase tvrdi da je on nju maksimalno finansirao, ona se okreće na to kako je varao. Onda se postavlja pitanje zašto je ona uopšte bila u vezi ako je to i bio slučaj. Dok se pojavljuju mnoge kontradiktornosti, baka samo tvrdi da je on nju i napravio. Gledajući sa neutralne pozicije, to je itekako istina, ali Anja se vodi drugom pričom. Da ne bi dužili, ovdje završavamo ovu reportažu. Vama hvala što ste je pogledali, a do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao.